Yamagana Fanyina Adjo Esamamuna Kwaba Ediba DL 106.9 FM Eswa. Nonsia de Tosmienu Abo Ebraso Ese and some Ahodwa. Yes, Asuso Anumreno. What rough water was a mofon so Jebrenia Daje was some croche de Gui anymore. I can come for me new Sinkuna can Samono. Na Yadi Amagana Fanyina Esa wa my Eduma Enumre Nonsia Ekasiabo. And then Edwada. May Bosmeno Neda Etoso Edu Amiansa. Efi champion no ene aduonu enan ene da fofora wo twedi ampon yankropon kwa me anafra na kuno wasa ye bia mu ahode wo ho ese bibiduro enwumrei ensema hodo ayede enam no wo ko yententa kase no eso a chema wontumi wase etes agglomerating and conglomerating wantenta kase no so a DLFM online.com sadan so ana ye social media handles ni nyina no enwumrei ensam no enam so yen tuning app no wo download a DLFM 106.9 sadan so ana ye Facebook no adwuma ene ekofitela dawromenti ensam no enam Facebook no eso a wo message ni nyina so ye bagini akenkan de ama wo efri se empeneti se wo pre won kwa woti wo kon animu a ye gya wo amanfo eso enu ti fa message ni nyina bra yen wo Facebook no eso na enumre yatrase yi ensam ahodo a edi akoti bi ene se electoral commission ababonten ade abetu dwa kirem se enipa dodo asabre wo mudi akọ abato ngomemu no edi nkan enfomso kakra eba ho nanso afe no wonom ayensiesie ede de Ghana fo pe no abetu dwa emunsam ye bekan ne akirem ye bebo ede awura ahafo region nim na honom ena kuko bejefo bekere betu manemo sebasabasa ebi ko so menam so nte no esutifi south e ma se bedwane Collins Dauda ede okaka positive akazi amikasei enka betu dwa ekira papa no ye jai no na yebekwa santemanta mu a woti kregure na bregure eya naso entiaso okro bia refra sante kotoko hene otumfo se tutu abebiewu wode ato Ghana man nyina nim enkwada ne mpani anim se obi anya de obetimi na gadam se yentimi ntoase se de be ya wo bo ade bobre ye betimi aboho ban ye pa CEO Edema Ghana Cocoa Board eye Joseph Boyne du papa yakasa ye kiremu a galamse tuo ese Ghana Cocoa nyina esi amikasei ajadwa na papa yi otie ya de wuchire mu ba besomo kasebonum na panimpa wono so ana ye twetwefo e de Emma African Continental Free Trade Area ne di e de wamkele mene wade atu dwa kirem se ansa na edwadie betima konka ne e wo bibima mu na kwaso yie no agisi ye de abefo kwan digital no ye di wuwuram se de be ya bibia so ebetima ko yie pa Governor Edema Bank of Ghana Dr. Enesade sebepia kasa kiremu a wọ́n mú ṣiṣẹ́ pẹ́gù ẹ̀kọ́ máa ṣe àmẹ́kẹsẹ̀ ẹ̀ǹkyẹ́ bíi bíbímá yín ní Ghana títírù èsìkàsẹ́m ẹ̀bá bẹ̀gyina ní náà so. Director General ẹ̀dẹ̀ Emma State Interest and Governance Authority yẹtwantia ẹ̀sẹ̀sìgà ẹ̀yẹ wọ̀ pẹ̀lú John Boadu wọ́n dẹ̀ àtúndà àkyerẹ́m sẹ́ ẹ̀mẹ̀rẹ̀sì bẹ̀dwàfọ́ ẹ̀tìmí di túmí sẹ́ asoafọ́ a ẹ̀nyẹ́ nwanwa sẹ́ wọ̀ pẹ̀lú Kodua so wọ́n bẹ̀tìmí akọ́yẹ́ Managing Director Ama National Investment Bank yà ẹ̀nọ́ nsọ́mú nkyerẹ́mu yẹ̀dẹ̀ ẹ̀bẹ̀túndà kàṣẹ́gbẹ́ ẹ̀mú. Everybody awura fifi mantem na honom eno du kwan no fence se amikasa de chatete honom kiremu a wonom bridge kese ba akopa eboa mo mutumi di akone ba ompotem honom no bridge no asa kura mpenifo mfamwa emfamre wonom na Ghana fo ade hia wo mo so ye adwuma e wo mo kire ahodo nde to ga kirem se dum so nti ama adwuma no egu papa kire se enye asam kotoa no nti aba ne hwe na enyina mahode no so ntimi enyina so na busuansam no pika we hu na nwumre ye de ba besom Ghana fo nyina ese wo man adwuma anwumre no nsia ekasebo na ensama hodo ede ebra wo no emu de sano manamo a wo koye ntenta kase no eso a DLFM online.com na emom ensam no wo bo madia na wadwedra dem ese keji madam a wo bia kwada zipu na wo so message no wo de abra yan bo mode sa wo be share link no ama yan Facebook no DLFM 106.9 na emom ensama hodo a yede enam anwumre no sa wo koto sa aboa krama wosi apata so na woto diegu achi wa woni program no wa woni program no a na kire se krama nani ajepa enho asda de yemfa Emma Parents World Ghana Limited wonom ayadwumaku a womo eba ye say wedding outdoor funeral me party ade bi apesa wo ye no sample woni wompena ana eja akura no a ade bia no ade bayan kaidum wo benye eye Parents World Ghana Limited e wodwumade no ase eno ntiseba exquisite collections of souvenirs a eye Parents World Ghana Limited wono matran ekese no e wo kokomlemle e wo Enquires wo ben ATTC number wo jeso no eye 0244 622 494
0244 622 494 ebusia wey ene adwumako a waso yasene aboya dontere se enwumre yemfa nsam no emesom Ghana fo ese wo man adwuma enwumre no sia ekase ebo ye wie ensam no nyina no a ye bebie ehoma ne mienu atom se bagredam weja dam ene bui dam ama wonso wo message wonso watimi aka ama to Ghana fo trimu a wankasa wo befre akenkan fo mienu edia mejeso eye Ghana Stakati amite nkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ebusia ensam no ba nanso ye besere ema ne mema se awono aba enu ntise biye se won kan chima won pere bi ba won chana se wodofo bi ba won chan ya ukisi na nyabotre no wanka no sia kisi wanko kawo bi ano sia kisi nyabotre na de bawfo ase de akomia sinso awosuo bi bi sia kisi wanko kawo bi ano sia kisi nyabotre na de bawfo ase de akomia sinso awosuo bi bi sia kisi wanko kawo bi ano enti asramu ada ya wo sia kisi na nwumrei mwanko kawo bi ano enu nti edom ne mpempem so na agye nkunya titiri ne nkwankwa ani ase a wo mo etie kase bo no enu nti nananom ne adehye ye mambo nyina atena se yo enwa atena se yo ekwaso kwaso me se kwaso anam se kwaso ekwaso se kwaso ade na do ba ha me fa fom nananom oba ma nananom wo fom beti ya yegu so te bisam se me azim fa fom ade nananom se de na do be pie ha nana dedi kam mo atena se DL News. Yama yetiefu akwaba na yenhye kasebo no ase yenhye kasebo no ase a wa my Ghana ba sum ga wonom anahwe abato eso electoral commission wonom ayibre bi esi honom a womo ede trotro Ghana fo adehia sabre no womo enya emfinsha makomako edu enwotwe edin a wonom ewo pepa se afi abaye beto de yi mampani ene mrahye bagafo no womo so ebetimi atobie na eda no womo ahyase a meka se bese enenan elie ana wonom ahye dwumadie no ase a wonom trotro Ghana fo edin na nenan no eche no ana electoral commission ede beto ga echire mu se enipadodo asabre wo mudin atimi akọ enkrata mu a ye beka se so far the register wo mo no eye 143,014 voters ana sabre wo mudin atimi akọ enkrata mu na wobra wo mode sa number we ebeto dwa no ni be se na enukura ade chen ya ana electoral commission wo musa ba bonten ebe se figures no na emom de na tie ne se wodu wo my Ghana etifedo apoye upper east region figures a womodi nkan de baye eda di nkan eda etoso mienu eda etoso miensa ene eda etoso nan no a upper east region de ne de baby na gira na ejina na chese wo mu repeat upper east region fo no ede no na eno na ho aba enkomo kakra eno nti electoral commission asa ba bonten edi figures fofo abetu ga echirem se eyemfomso kakra bi ana baye na so sanfomso na baye na wonom ayen sakraye ewom no enya de se ebeti manya nsonsanso ewo ye total figure no a wo mo edi nkan edi abeto dwa no eso na Ghana mfo nyina so ehwe ni mo ese nyame eya domo abosome ne da to so adwonu enson na edi ntrotro dwumadie no etimi aba no awieye na eno na mpanfo de to da akirem se wo mbebo da wuro de aka kire Ghana fo nyina ese wo bibia no a wo pepa na wonya mfinsha makomako do nwotwe na pu bibi nti anase emfinsia na nie wantimi antro ne de no ebra so se nipa no wobetimi atro ne de enu nti ohia nkrata a ensem trofo nsa ka bie na electoral commission ede aba bonten so no a wo me de manta makomako edunsia ne nyina no etimi aba eni nipa dodo a manta bia mu no wo me din etimi akọ enuma mu na yesi so makomako na ye de Ghana fo nyina se de be ya manta ma hunso wo mu no wo so betimi ate eniama ase yeshe ensam na se anakire se enkrapumpude manta mu electoral commission ede atuga akirem se enefo makomako enan akire no enipa dodo a wo mo etimi atwe wo mu din 17,837 voters sadanso ana North East region 3,948 Upper East region 6,691 ana Northern region 10,373 Bono region 4,900
ana Bono East region 5118 Volta region 7512 ana Upper West region 5256 Eastern region Epuye Mantamu 14884 Mfimfini Mantamu 15434 Ahafo region 3889 ana Asante Mantamu Ashanti region 25558 weno ana electoral commission edebetu da 8 remse eno no nsonso asabre no womo ebetime ade atodwa ama Ghana fo nyina so hunu nipa dodo asabre no womo din atimi akọ abato enwoma mu na de ka ho biemo so Western North region so 5638 eno Western North sadan so ana oti Mantamu 4206 ana afen so Savannah region 2989 ana Western region and so 8781 electoral commission ade to that him say one be so ya dwumaden say de be ya Ghana ni ba bia no a wasefata se ne din etime ekọ isifo enwuma mu no wo so betima hwe ama wo so din etima akomu enu nto mo echirim say bio say etwo enwuro ya mpanisi ye mpam ho danta enu nti wo mo ka de akyere Ghana fo nyina say wo nka akoma ento yem se wakonfo kwa adanyom wose chatim na din efri se 21 days enefo ma akoma kwa dunu baako ana wo yesi hono mu a saa edin twotwo dwumadi no ekoso enu nti se wo ba no wo de hye no ne din enya nkonwoma no mu a wonya botre efri se ebre no etamu se ba bi hini ntosi abomu wei ene ensama hodo a electoral commission wo mo de abetodwa DLFM kasebo yesamu ni esna na makoma ko se mpuruka ni de amagana fo a emusam eno no Yeguso atwa enumere kasebo no so ane yebo edi awuramo ewa National Democratic Congress NDC amanyoko na kache no onum na sebedwani a ogina mudima wonom ewa Esutifi South eya Honorable Collins Alhaji Doctor papa edi kasebo do beto Ghana fo ade hye nyina nim sese de etia wapa no odon ko fole basabasa ya bia ekoso okukoma ene na wo Esutifi South wo emra na dintwere ekoso no ntino Ghana Pro Service bo modema papa yi wonom do ano edom kopie mo na kache se onko aboga man hwemu mapa entimi enda edi nanum ena Sami Jamfi communication officer National Democratic Congress etwaditia kansa NDC dia tonsam twafo nyina nim se ne bia ya dwode ya kotoni mabusimi ne da tosu du miensa papa isi amekese Ghana Police Service for etimi amane bela papa yi ofa ne ho akwakodi na Honorable Collins Dauda Ghana fo nyina bekai se papa yi emra kwa ba se cheze odne ho kofole basabasa yemo no ade Ghana Police Service for na mfa ne ho antene kura isi amekese kokopie mu ewa Ghana Police Service for akachi atese na obo ahwehwem etimi akoso Sami Jamfi echiremu a sanya ma na ekoso Ghana Police Service for ekwache papa na modwene ho amonte ase akura sense wona madwen ho amra na basabasa ya ne koso na nya de a na Honorable Collins Dauda na owo bia ya basabasa ya no ekoso de sete no eni sama yoko ni chiremu a ekwan a Ghana Police Service for efa so che papa na de nyamenum no kreni wo modwene ho a enya de awamtia atiase kono mu chima jese oye unwarranted and baseless atese eni nyina so bia sanka Ghana Police Service no ebetimi ache Honorable Collins Dauda kra na wanum echiremu a nipa do na no mo do ho afare eye basabasa ya hodo a ekwaso amia hodo no mo etwetwe din ni sente no sa Ghana Police Service no epe nipa bi ache wonom de a wonom modden ase nipa hodo no mo fare basabasa ya hodo a ekwaso no wonom pa na machi konom tete wonom enya Honorable Collins Dauda esente papa no emra basabasa ya ni ekoye na nya ne papa no owo bia ya basabasa ya no ekoso ewo honom bi eni sama yoko no egusu a echiremu a wonbabua pa ma chese basabasa ya hodo a ekoso no ni nyina tomato na Ghana Police Service de toto sere wonom adase enimanimu no mamofo ani bre Enquiries Honorable Collins Dauda so esete papa yi no basabasa ya biara ni ade a ebo na kache kura no mo kasa esa echiremu a chese kase papa no kopie mu awo Esutifi wonom a papa yi na ni gusu a edi dwumadi ahodo a ekoso omla dintwa na ekoso papa yi oguso na ni edi echiremu sesi amekese papa no Ghana Police Service for etimi amane bera papa yi okwa home na watena ase na waboa ma NDC amanyuko no etimi akọ na ni moko na we so ne nkra hodo a efri NDC amanyuko na kache eba ya bo akire edebe na tifo international siano Honorable Alhaji Collins Dauda ya man bail yes sir bail sanity okay enye ense eno so eka hihye no ho bi eka ho case bia no eye bailable sa nti
no nkyerɛ si yɛgya no dabi wɔn mo de wɔn ani di akyiri ɛbrɛ sɛm no sɛ ɛsɛ wɔn sa afrɛ no a wɔn bɛ sa afrɛ no nti yɛn to akasɛbɔ no ɛso yɛto akasɛbɔ no ɛso a na yɛbɔ adi awura mu ɛwɔ asante mantam na akorɔbea awurofra asante kɔtɔkɔhene wɔtumfoɔ wɔ sɛ tutu abebiew a wɔte krewiri na brewiri ɛyɛ nnaso entiasoɔ wɔte kɔkɔɔ so ɛdi ne mfinhyia maako aduonu num ɛwɔ yɛ sikadwa kofi no ɛsoɔ na ɛnɛ wɔbɛrɛ a wɔhuri gyina simpie ne apa so a wɔhotiri akasɛmɔ no ɛnsɛm a wɔpem so wɔde ato dwa ɛne sɛ wɔman Ghana sɛ ɛbɛkɔ anim no ehia me ana ehia wo bibiada ɛfiri sɛ ɛmpanisi yɛmfa prayetia enkum huriye sada nso ana yɛnsa teɛn wodidi enkurumankwan a enye yie ɛno nti wɔto nsa de aka akyerɛ Ghana fo nyinaa titiri ɛne wɔn mo ɛka bi ewom ɛmpanifo no sɛ obi anya do betimi sɛ de bɛya wɔman Ghana yi wɔbɔ adeɛ bɔbrɛ environment no yɛbetimi abɔ ho bra ne yɛtimi abɔ ho ɛban nanso wɔkyerɛ mu a sɛ wɔman Ghana ɛyɛ wɔbɔ adeɛ bɔbrɛ yɛ environment yɛbetimi abɔ ho ban yie no adeɛ ba ko di mo ntintima na ɛsɛe environment ne paa no ɛyɛ gadamsey fama gudi a yetu no esumaseɛ na yɛmfa emra ana etuo no wɔkyerɛ sɛ no yɛ adeɛ ahadwe yɛ papapa wɔn sɛ wɔman Ghana ha yɛ ntie yi ɛyɛ nkwa yɛ buruwa ɛyɛ forest belt no wɔkyerɛ mu a na sɛ gadamsey etimi asɛe forest ne nyinaa ɛnso yɛ wɔn mpanimfo okure yi wɔkyerɛ mu a sɛ kokoo kane na nka yɛ sɛ agriculture is the backbone of Ghana's economy na sɛ agriculture no adane Ghana fo kuraba yɛti di pani abuafu efiri sɛ agriculture no gadamsey asɛ no wɔse ɛba no saa no a wɔman yɛnkosua na yɛdie no daakye bia no yɛbɛbɔ soboɔ sɛ yɛnkokɔ no nso atimi asa ɛno nti wɔbɛra yɛwura wɔpem so kasa no wɔkyerɛ mu a na wɔbɛsra aban no sɛ de aban no bɛtima yɛ bia wɔbɛtu gadamsey aseɛ no wontu saa da nso anatememfoɔ no nso wɔbia anya de wɔbɛtimi sɛ ne bɛyɛ a wɔman Ghana yɛnka nkron so bɛtimi di mu yie paa na wɔkasa no wɔkyerɛ mu a wɔsena na no wɔhemfo so ɛwɔ asɛdeɛ wɔm firi sɛ China ni a wɔte hunhan ɛne hun jantao wɔnim Ghana ha baabia wɔnim hia wo besiase ana wɔnim sɛ bio kɔkɔtoro so wɔnim yɛ apesa wɔnim adato wɔbɛduru Ghana ha no mu a ɛyɛ Ghana ni na so ne nsa ɛde ne kɔwura kwa yɛm so nkonkotu gadamsey ɛwɔ abra wɔ hene te hɔ ɛno nti wɔkyerɛ mu a deɛ yɛ no nyinaa no akɔyɛ te sɛ baakofo a wɔwɔ aduro ɛmfa so bi ntime ma so ɛno nti wɔsrɛ sɛ saa bɛyɛ a wɔtena sikadwa kofi so mfinhyia aduonu enum no deɛ wɔbɛtuma ka de akyerɛ Ghanafoɔ amanyokuo wɔn mu ɛte wɔn mu timamuhuru ne nyinaa sɛ ɛbrɛ so sɛ wɔbia yɛ de wɔbɛtumi na wɔbɛn yɛnkwa yɛ bretuo ɛne yɛn ɔbɔ adeɛ bɔbrɛ no yɛtumi ɛbɔ ho ban yie kurɔbea awurofra asante kɔtɔkɔhene wɔtumfoɔ sɛ tutu abebio wɔkasa no emu nsɛm nie. Education remains our priority, but probably an even higher priority must be the reclamation of our environment from the ravages of galamsey. One, we cannot be the generation that destroyed the most precious heritage bequeathed to us by our forefathers to satisfy the greed of a few miscreants. For whatever it takes, we must defeat this scourge. The greatest challenge our nation faces is to redouble our efforts to grow our economy. Governments may come and go, but the nation remains, and democratic nations must look to their entrepreneurs for development. That is why we will continue to encourage our entrepreneurs to show their readiness to place their money where their mouth is and invest more in the country of their birth. This year is another election year. Our political leaders are already on the campaign trail, and there's yet many months of intense and combative campaigning ahead. After all our past experiences, I remain sanguine that our democracy is safe. Nonetheless, we need to remind ourselves that we cannot take things for granted. Eni a yeti yei eye asantema wura wote kokko so kurobia wurefra asante kotokɔhene wotumfo wo se tutu abebiew ana ode sansemu atu dwa na ebusuan ba yen Facebook no so a wo bra na wopem so wo kasa no Facebook no video no eda so a wonso wo betimi do message ni nyina to ase ama yen wo wie so anu abomode na wa share page no so ama yen ebre sem no ye bekenkan ni nyina so edi ama wo na enu achi no se bimpani se uwodi a ana ebonti na wo be ma boada commander in chief of the Ghana Armed Forces mampani Akufo-Addo so na owodwumadie na se na wo hese ne akura wasie tutu ntoma na kyerɛ sɛ ɛfa yie paa na wɔbra mampani Akufo-Addo enso kasa na wo kyerɛm sɛ wo hwɛ wɔ man Ghana asomdwa yɛtemu yi ɛne wɔ man Ghana bambɔ nsɛnsɛm sɛ wɔ bia te baabi a wɔte ne yɛte wɔ mayam sa asomdwa no a
wontimi enka emwaba so na wanyi otumfo ensi nkyɛn ɛno nti wɔbɔ dawuru aka de akyerɛ Pentecost fo nyinaa sɛ monkomachi na momma mo nsɛm hyia ɛmfama wɔpem so sɛ ɛnyɛ wɔn anka bia nka Ghana ɛhwehwai sa mo akoni adu wɔbra mampani akufo adon so wɔkasa no abusua emu nsɛm enie. For a quarter of a century, the 2432 has served as a symbol of unity, progress, and tradition. God the Asante King, the deed to the entire nation of Ghana. 24's commitment to the welfare of his people, coupled with his strong leadership, and in the respect and admiration of all. Enti mampani akufo adasɛm no de wotwa ne short saboa kwakokon ane ɔde ato dwai de wɔkan nyinaa no ɛne sɛ Kwadwo Oko wɔse otumfo ayade ama Ghana enkabomoni asomdue atimi afa no ntomapa efra anu nti ye nyina yakoyachi a ye mo yensam se Pentecost fo na ye mfama wotumfo nti mampani na akasai so hu no ano no mu da ho hu se wo hwe otumfo ne bode mbo de bia obo asomdue hu dawuro nti ehu hia pa se titiri ne ba beto abai na wono mobo na o man Ghana asomdue ye wono yatumi akura so de hu hia pa e de se ye boy yensem e ma no na afi nso nti ye mo yensam kakra ye mo yensam kakra ye mo yensam okay ye mo na Kwadwo Oko ya boy ensam ama yewura wopem so awie no mami ntu mabro no fo okay ene Ghana fo kakra wo ye be ma enye bibia wo ko bia da se o boy yamane sa ye mom ana nya bibia so na se wo boy nyangopo amane adebo horo mu a wo ya wo ne nyangopo ne nkyerechire mu sa be wie nanim o mami Musa Branch say make an eboa say bi ono so be can the same thing okay adie bi ebesi wadwum say ye bia no emisa hwe se ba wa utirim say fa wo yira chi a enkobo so mpaye e ba utirim say fa wo girlfriend a chi a enkobo so mpaye be ma ne de ba utirim say fa wo kuna chi a bisa urade ansa nebe wo ya ba na ba utirim say fa wo kuna chi a ka kire urade say urade de mi koyei tebe ya ofe so urade ani ba ba ma de ba utirim a wo ne urade ni nkyerechire mu enti Kwadwo achaze okwo say akanya mamre mu no minim baby ablante ni friba eni say oban na kan mamre mu na be ma o ho kwan so ware more than one but oban ni ho kwan enti mimi susu say bia say nyina so no de kasae sana meme ho no so aka mamre mu de sa nete enti wo se be ma de nya si wutrim say oban sa mo yira mane eno say be ma wa kwanya e wa kan mamre mu no otumi wale more than one enya kama mrem kwa se ni anum nkramufo mo ware nan num okay nkramufo so ka ho obekwa na akorafo mo nyina egu apota wa ho fefefe na me hu nkramuni ba so wa ware more than one da bi enti minsi enti na woka sa no ndi za wo pesa wo ya age okwesra kwan free be man ho de che wo ma wakwanya na wako enti wo se oba de nya si wutrim se onya sa de na abeya bisa okunansa adie bi ebesi wadwum say ye bia no emisa hwe se ba wa utirim say fa wo yira chi a enkobo so mpaye e ba utirim say fa wo girlfriend a chi a enkobo so mpaye be ma ne de ba utirim say fa wo kuna chi a bisa urade ansa nebe wo ya ba na ba utirim say fa wo kuna chi a ka kire urade say urade de mi koyei tebe ya ofe so urade ani ba ba ma de ba utirim a wo ne urade ni nkyerechire mu Yetwa kasebo so ne yebo ede awuram wa chief executive officer ede ma Ghana Cocoa Board ne din ede Joseph Boynedu papa ya kasa eche wa man Ghana ne ma hodo a ekun etia cocoa pa wa ma Ghana me anu nu credit ya kasa yi akwaya ne hon president ade kura che wo kire ma e ho kase a abem na man Ghana pa papa ne kasa ne wo kire mu se ya kasa yi Ghana cocoa nyina ewu na ne nyina ne se galamse kwati kan ya hodo wa man Ghana ma ya sesa so akuma ne ade ene sika ne kontima ede agbawura nsase ma ise yetufo magude ne yamianem no kurani yese Ghana nsase nyina yese amekese koko yenye babi mpo ne yede asi koko wo de yaduane nyina yese amekese aha ne nyina aprutugu ne nyina ne se ne hini ne nyina Ghana fo atitire nyina mu asase na ase ne nyina ne se wonom epa kope eye fo magude a wonom enfa kwan papa so no wonom entumi enfantu na Joseph Boy na edu ekasa na ochirem se ya kasa yi koko kura mpenifo moden apagye bond yakodu 2700 plus anka Ghana de shadow do na anka wonom esikwe o mamu ha se titiri no wonom amoye koko adwuma no anka betuma sika kase apa dia bo wonom bra na nso esi ameka se koko no mpo no wonom nya bi mpo na o mate se wo kire ma odua koko na ate se afimu ni nyina be kwa wiye no wontimi nti koko no bag na ba de se myense po o ma Ghana mu ni nyina ne se
Just say Galamsey for etna bawra yan sase ahodo mu. Asen kokoo nyina de se amekese Ghana kokoo nyina ewu. Wo kyerema de se yakese Ghana mpani fa de se papa fa ngwa kwam. Na yantumi anko entia sa na montu a. Enipa dodo bia abonu ne omutirimu po so mbe se Ghana sase na tese bedu baabi no. Enya de Ghana yebetimanya kokoo bia na ate e wo mayi mu. Okata na wo kyerem se edu pempenso bi mpo no. Ebi mamu ha se nyina wo ka amaya na ka kokoo pa ka yeboye homadi pa wo ma. Nanka Ghana na dikan ansisi amekese Ghana baabi yahuru akwato no. Yani yankasa pu yenim baabi mpo ye gine sense yen kokoo ni nyina si amekese. Ni nyina ahia Ghana fo yetumi nya kokoo papa biara na yetumi atibi. Okasa na wo kyerem se yade kokoo fa me no so tumi bua. Eba ni bado do na wonim nya adwuma ye mpo no tutu no wo ko baabi a ye sikua na eketumi bua ma unemployment rate no. Esu tumete pa na se amekese kokoo ni nyina wi ekuafo nyina ja kokoo ya se amekese. Ahokyere ne yakoma etwa ba akoto de koto na papa dara so no enu bi ene ekum ekuafo. Okasa na wo kyerem se bedu baabi ni Ghana fo ayo madwene se kokoo ni de yebetuma tonton yansa de Galamsey fo de atufu magude nanso bedu pempenso bi no Ghana fo besu atwa dajo pan ne se kokoo na anka siwo no betumi abo amfa bebre so anka betuma nya sika papa bi de abo ho bla nanso no sika Galamsey fo de ba ma wo no sika yentumi ni gina acha asema kakra bitem na ko sika ni nyina watumi ade ni nyina ma na etu atwa ekoba ne se ahokyere kese ne kom na de ba wo so ne sente no sa na mo abo na Ghana fo efa so a wo no sense ne yenyan ne ntumi mo na Ghana kokoo a chese ya tu bonu mu Ghana fo ntumi nya sika. And once you spray this muddy water onto it, the mud is going to block, this tomato. And within a short time, you find all the leaves coming down. The trees will die. You cannot also use it for irrigation, because it means that you have to be changing your filters almost every day. You have to be changing. It will be so expensive. And you can also use boreholes because they are not reliable. Elsewhere, anywhere you've gone, Ecuador, Peru, even Brazil, which is now about to rejuvenate its cocoa distance, they are depending on running water, surface running water, that's rivers, to do irrigation. Why can't we do same here? All because of Galamsey. Galamsey is not only affecting the water that the cocoa farms will need, it's also affecting even the microclimate, the ecosystem of the place. Because, cocoa doesn't like too much water, as I've indicated. So it's best on well-drained land. And therefore, the adjoining swamps, as cultivate to cocoa. And the swamps are a reservoir. They are themselves a reservoir of water. Nature's own wisdom has created them as huge reservoirs that contain water. And during the dry season, evaporation from these swamps actually impacts on the cocoa. Well, in the morning, when you're going to the cocoa farm, you have a lot of, dew falling on the cocoa. And the stomata absorb, and then you see the cocoa trees always evergreen, flourishing. They don't just shed their leaves. Eni awuti ye chief executive officer Edema Ghana Cocoa Board Joseph Boyin Edu no ena wote na ahomete pa kan nanka okwentia Ghana vote miti cocoa pa ba de se nam so ne ye monwie so ne ukopie mu a afimu ni nyina cocoa bag me ensempo Ghana vo nya bi na sese kura no Kwadwo nanka tetem na efre bi team pampa sese cocoa no awreho no mo de so nti no aba no kura no de yeti a entimi nya pampa ne ma okomewura hopa onim se Makacho was a matinenchi pa so many years. Kasa wo kurasini. E kurasini. Na de na be. Matina e kurasi a chepa. Ansa na obekọ Pentecost. Oh, yes, anati. Metina kurasi che danwura mpa che yi. Ansa mba obekọ church of Pentecost no. O say. Ansa na mbekọ Pentecost na Dabutre. Kasa wa danwura m ache. U free nwura m ne bae. Me free nwura m ne bae. E me wo say de wo water sa ko fia. Oh, debi. Say me free nwura m ne bae. De na jabedu be kire o say. O wo kwayem. Aha, me fi nwura m ne bae. That's right. Na nya bedu so de say de tie power. Oh, yanko bi o. Wanya bedu kuro man de. Oko anya sam kitu o enti no wo hwe akane no. Se da muti koko guo no ma yesresra manfo okobọ koko na. Yimpa betumi akobọ koko no for the whole day mo nwieda. Ba ko for tumi sisa koko be 60 bucks. Ba ko pa ya bo no nso enne. Eho yi a ontumi 5 bucks mfambom. Galamsey nti. Mesi sese wuye tea kura MP. Opa koto milo 10 ni nyina. Na hwe gu kapum ubenumu anum. Koko ni bi ni honom. Elusu na ho den. Koko ade a ara hugo ni se. Sesi a koko bo we bia koko 1 bag akogina. 2700 plus. Tibisa ho sen ka otumi 10 bags is ka sen. Sesi ani nyina aboye. Sesi no man we don't mind koko. We mind Galamsey. Galamsey sika no we. Enti edabedu wunia
Nhyiraba Kwadwo Sammy de ono enwura mu na ofira no aba o enti wo wa befia na wo da so okwayem ade na de mafra oda na abenya ho aba ne atumi aka ma asomduaba ne kura me Ghana ha me ko kwayem wo kwayem uni Ghana ha wo kwayem ajabadu me wa san kwale ajabadu bako ade wo ti de ajabadu bako ade wo ti bako oda be na abenya ho aba ne atumi aka ma asomduaba ne kura me Ghana ha me ko kwayem wo kwayem uni Ghana ha wo kwayem enti Kwadwo wo de watima befie na emom wo fa ajabadu de oda so akwayem me ba na metu no fo wantie ano aka ho be cheze kokoo na nti obewunti ompa ba bi mfa ba wantie me enti na so be hye pa wontena hwan wontena ho yento akasebo no so na yenko yanim enwemre no nsi akasebo ane ekenkan ade afri enkra pompode manta mo bafotene ba ko a atifi epoye atoye ane anafo anwumre yi obia edi yen ayaw efri se ensam o yede nam no emu de sano manam a wode wadwenkyere ne nyina efa Facebook no so ayekenkan edema ya dwedra da mu a yesinike eji bandama wo bie akwada zipu na Kofi Parliament ana wase no DLFM no news wase kasebo no loud and clear ewo agona bobikuma ewo emfinfi mantamu ana nana akuamu aboaten wono nso wade aba wo so wotie kasebo no pa na de aka ne nyina no amanyosem a ebe oman efisien kan ho asem yeda ase kan no party headquarters miento akasebo no eso yeto akasebo no eso a abibiman enkabom ko ni nyina no yewo edwadie batan aso ye bako a enkran ha ana ne ti ehye Metro African Continental Free Trade Area enkra pompure mantem hanomo ana headquarters no esie na wobra empenfo de saa asoye ne ebaye no ne mbota ye nyina no ene se ebibrem edwadie betima konkan na womo a womo de womuti akwhye edwadie ase ne nyina nso no womo eho betima to wonom amom dwumadi a womo die no nso eso atima ba mfaso na ebi aka ebibrem Africa na dwumadi bi akoso enne a woto di se eye 3i African Summit na ekoso ewa Accra International Conference Center enne ana dwumadie no ekoso na dwumadie no se no wapani bakwa wono ana ye twetwefo pani ede ema African Continental Free Trade Area ne di eye wamkele mene wode atuda akirem se eye African Continental Free Trade Area ene ebibrem womani so ade hune so mani so se wo beboa ama edwade atima ko enkane no se ne nyina betimi abamu a agise dwumadie bia wo mbedie no wonom ede abafo kwan digital no ene technology no wo se wo mo ede ka ho wo kiremu a efitibra ebibrem esigyina ye se wonom ede sa dwumadie no ebeba ayefa ne se after no ade ba ko esi wo mani so no ede se wo hia ebibrem hanomo a wo mo edi dwa ayebeka se market potentials no wo mo eye chese 1.4 billion population no 1.4 na ni nyina no ayade a wo mo hwede mo se ento ankopem eye 2050 no na chese Africa anasa after no abeye chese ewiase nyina no wo pebe bia ye bidwa etretre pa no a na Africa yen ane ehuri edin kan wo pani ane di ede wamkele meme wo kasa no wo kiremu a wasisa ni nyina so betimo ba mu a agese amaya hodo a wo mutiri ehye after na se no wo mu nyina ebo modern se womo ede abafo kwan digital ene technology no womo de bewura edwadie mu na afenso womo ebeye ni yie se ne beye a emofra ene young ones a womo bayi womo ewo eniswade hunu se wonom so bewura edwadie mu nyina nso no ebetimi aya kono ama wonom na daachi bia nso womo dwumadi a womo die no eso atimi abamfaso wopani akasa no wokiremu a na ehu behia se yema emofra no nso akwanya eye youth no maburu no yema wonom nso akwanya na wo mo so entimi mfa wo mo enwura mu na edwade entimi nko enkane ana afi nso no mo ma ye mfa ye ni enhwe wo mo wo businesses no esoso no nko a na emom ye hwe small any medium scale enterprises no enu betimi aboa na ye ma wo mo so di nkan ewo dwumadie no mu a eye economy no a ye pese emu ye din na gina yie ewo bibrem no eno so atimi agina yie pa wo bra wo pani eye wamkele mene wo kasa no emusam enie. We are for Africa. So this, in my opinion, this question of the existential economic sovereignty of our continent is precisely why the African Continental Free Trade Area was established, so that we leverage on this market of 1.4 billion people, which by 2050 is projected to be the 8th or the 7th largest economy in the world, 16.3 trillion United States dollars at that time, 2050, 27 years from now.
But if we don't deploy these digital technologies that all of us are going to be discussing today and tomorrow, I don't know that we will reach that objective. So I want to thank all of you very much for the opportunity to share with you what our heads of states have instructed me to do, which is to implement the protocol on digital trade, to create opportunities for millions and millions and millions of young Africans, to place small, medium enterprises at the center of Africa's economy, and to catapult our continent to global competitiveness. Ebusuafo ni ayeti yei ayepenin power no ana oye trotro penin e de Emma African Continental Free Trade Area na tan kase e won kran hayi ne din aye Wamkele mene wanya Ghana ni Kwadwo oko ana de sanse mu atudanti dachi bia no Kwadwo wo no wunyina adwuma be na wo be eno ana megusu yi se penin ne se yema Ghana fo no ohu yema Ghana fo no ene nkwada no Africa ha no yema nkwada no kwa no musu nwa adwadiem ni ade so hu nti ese no a ye nyini ba no eya na eye yakono se yensu ye bedi dwafiri sisi na kwanya na yeden aba maye da wa maye ehuhia dwadie de ade ebo apa nti wo hwenum se da achi bia no wunyini a wo de ho bewura edwadie mu ana na da me de ho behiem bi se kuruma untumi nya adwuma ba akoma ho nto yes Ghana de entena nya adwuma ba akoma so be hye me ye da achi bia no minyini a meka mutuo sa na me de akọ after ho na msma kwaton se be ya African countries no wa mbehunu sese wo dodo of amsmi mutuo ye dan ede se wo de no be blande ne kama yes me ya obeye no me package mutuo eno ne yasem no enti ye beko na ebia domo kakra da so domo no nya de akontron kakra unya pese nam kakra ne akrante nam ne ade a so hu ye kro ne nwa wa ship mutuo ko akwa China. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drinks it will never die. That's a very lofty goal, and I like it. That's very specific too. Nice. That's what you Amen. Enti Kwadwo medal se wa bompa eguso wa me mi mutu ono so ebeso se try na den ebeso se be sibre ni awam wa na be ya na se obebo pa ya ma he be man kwan go mi ni mu nti no udim saire o se mi di ga me moka Kwadwo mate won ka se na se me ko to for girls ko kranka wa na ase se madam for ba kun yo ye friend sen kra yi emfichire ha no mu yi se wo ka no emondin ubondi abenya sem ayo se roman fa date enti no ehwe na urobo anke china o de be ka agenda no wa so ye be hihia no se mi roman father se wono onim dwadi ase roman ade ba kope ana roman father no no ton awo moka se wo ton for girls and the omoka kra ade wo ma ton for girls pa mi for girls yin asa for girls eno so ya bibido na bia na wo ba wo yo run fa wo de be hu comfort wo you ani musu ogan wo ba wo serve heavy eti say obi betala say ebi opeso ba so fere ya kwamba na obi anu awo fe beti akroba be sia be tobi ya to akase bodo so ne ye body awuramu ewa governor of the Bank of Ghana ne den e Dr. NS Addison papa ya kasa ejiremu a emra du se bibi man titru ne Ghana nyina ne beka bom ne yaboa mesika sam toto ye de fa eyemfidi kwan so na afi so abefo kwa so no yetimi aboma nama atumi agina se ba betimi abona bibi man yeso yetimi akwaya ne mo mpuntuo mu na papa ne kasa na wo kire se bia ye dure no ehu behia pa se betimi aboya homoden na ye investment na aboa manwuma bia atumi akoso na wakasa na wo kire mu se edu pempen so dodo na wo pepa se ko betimi bia nwuma amafofro nso etimi anya bia na nso fa me ko sika wo betimi bia nwuma no akwakoye boachi bidin na wo kire mu so de aduro no esese abanwuma hodo etumi any private enterprises ne tumi kabom no no etumi boa sebe betimi aboa na nwuma etimi abuso na abibi man titrew na fizigana man so yatumi agina ya nanso na yabɔ mɔden ya na mpuntuei yatumi afa yantuma pa yade afra na Dr. NS Addison ekasa na odin sembe ditudwa ewo 3I African Summit dwumedi ekɔ so wonka prima term ewo International Conference Center odin sembe ditudwa ena wo kyerem se hunya pa se wo hwe kwan hodo a abibi man yakɔ so kɔ srɛsrade amono ne na ya merem ne kreni enya de ya de pa esense abibi man ye wona wo pia nke betimi yabɔ anema atimi akɔso de ama ye nitini nyina ne se betimi aboa aje se nyina ya kan yantoma de bom se boa ba ku mu ade ne boa
na fisika hodo aye won yetumi ka bom ne de boa ne de hye nnwuma hodo ne betimi ya boa ma bibiman so yetime gina ne aso e wo sikasam emu okata na o kire mi se dodo na wonyansa ane adwen ko betimi aboa na ka nnwuma titiriw ane mfidi dwuma timi akona nem na nso sikasam eho akoye de bibimam ha se ya chese yehu boto na ye de kura de ahyem na o kire mi so e beboa pa de a agese bibimam nyina yetumi ka yehu bom ba akode se boa kuro mu ade no ne yetumi boa ne sika kan nyina ye wo no emfa ho se we yan kwan kura dwuma na sa ba dwuma ne yanka mom ne yamwe ne yafa sika ne mo aboa nnwuma ahodo ne betimi aboa bibimam so yatimi akoya ne mo mfidi dwuma titiriw ane sikase betimi aboa ma nnwuma atimi atum akoso o magana mu dwumade ne kwaso no so na afin so ya finance minister Dr. Mohammed Amin su kopia dwumade so no wakyerem so dwumade ne babo apa bi manyina no yaka ehumom na mo na nneema etimi enkoye emfamaye emla Dr. NS Addison kasa no emu ensemnie. As Africans, we have an advantage in the digitization race based on the bulging and tech-savvy youthful population, the high mobile phone penetration, the consistent expansion of mobile network access, coupled with the rising homegrown fintech solutions. These factors have provided fertile grounds to accelerate the digitalization agenda across the continent. While these are commendable, it is important to note that despite the lack of requisite investments in African fintechs could slow the pace of innovation and scalability of solutions in achieving the desired impact of a digitized Africa. The general lack of investor visibility is a major challenge for most local fintechs. Without sufficient capital, brilliant ideas, and the prototypes of fintech startup solutions with the potential to address the diverse financial service needs fail to progress to production. Any awutie Governor of the Bank of Ghana, Dr. NS Addison. Yanto akasebo no so na yamoso nko yanimu a yankwankwa break sa aboa papon e wo Facebook no eso na Owusu Steven Ali Wadrago akura se bibia hye yedie nyame nka ho wo se kasebo no edemu life e wo Saudi Arabia e ye Damam City an wo si jai said the prince no wasi bia mu nyasam kotwa yeda se ana Esther nyame mensa wo se wofa wono wofa se kasebo no mo de sano manam na akwesa bankati nkonto an wo se wotie hwe life e de free tema community 25 yeda se papa ana wopanin kwaku manu ayamanyosem yenso anka ho asem yeda se ma yanto aso na yanko yanim e wo kasebo no eso ya to aso kasebo no emu a ebre bi atwa no na wopani anedi e de samosapon wono ano no ye managing director e de Emma National Investment Bank NIB na nso se bi empanese ensuo che to mu a eyihwa enu nti me no kasai empanifo agire dibre afredi nsam a asansa ko atuwe wodna chiri eja kroma enu nti yabodi se wopani a wono so ne din edetwenebo akodua fokuo wona sabre womna me hwa chiri SM Managing Director Emma National Investment Bank na wobra appointment no eba ye no ana edom kuma wonom ewo Ghana mrahye bedafie ede wo manu tumbi echirem se da bi sa appointment no enya dia ebetimi aboa efiri se wopanin eyetwenebo akodua fokuo no wona sesia no woye parliamentary candidate edema NPP amanyuko no ewo manson kwanta ewo santemantemu enu ntise koba se wobi a wo pe MP adie na woye campaign akese no woman di brese managing director anhwe bank na kura no wontimi ehwe ni ye wobetoto na jeje mu efiri se MP no a wo pe die no a eso ananani ewo sansamo a minority no eka ye no empenfo ampemua enu achi ana vice president ede Emma Imani Africa eye Bright Simmons wono so di todua na wechirem se da bi ekwan ye empenfo afaso a wo ade sika krabia no egura to bre no enya de se betima boa efiri se wopani eye twenebu akodua fokuo no wo ye obi a wo pe MP adi enu nti obi a wo pe MP adi a won tena faako a wo ye campaign kase no se wo the managing director ekoma no se won na nkonkon hwe eye National Investment Bank no nkoda no a entime moa efiri se bedum lebi no wo tese ne campaign hu behia no ase bank na kura ene Ghana sikasem na ye di appointment ne share nsem no ene adwada yi ana ye hwani mu se wo pene no obehye na dwuma se ese managing director ewo NIB bank hono na ensem no eba sa no ana director general ede Emma State Interest and Governance Authority ye twantia se siga eye dwombodu papa yi kane na wo ye trotro for pani
edema NPP amanyuko no na John Body dia to that them say enfumso obi anim efre say enne ye wamnase badwafo a wonom eye asoafo ene asoafo be de akiri eno nti se twene bo a koduafo koi se wono so eba beye NID boss na so ye parliamentary candidate ya enfumso obi ene ho John Boadu. Well, we are all concerned about the health of NIP. Their financial situation is not very good as we speak now. And I will entertain any argument that says that the experience and contribution is incapable of managing and restructuring NIP as we speak now. But for the mere fact that it's a parliamentary candidate begs the question because we have members of parliament who are ministers. We have some of them holding ministries that are sent. We have a finance minister who's a member of parliament who will be going for campaign. So I think that they can further come up with other reasons rather than just a substantial election. Enti eni ayeti ye ayo opani akane na woye twotwo for opani de ma NPP amanyuko no sei wono ana mampani Akufo-Addo amani dibre ese pani kwankyerefo wono ana state interest and governance authority siga wodano John Boadu ana wo kyerem se enfumso bi ene ho se yede parliamentary candidate ebaba be managing director ede ama National Investment Bank emunsam eno no eno ntimesere Ghana fo nyina se mulezimiam na monkeka nhyem se topaye ebre no so a mi bebi ahoma no ama apakan atena senti ma yen cross over na yen kofa agoprama so nsam emra ye wi a ye de sofa na yen nsuon sofa ebeto amso ye busa mo se saa position yi any appointment yi wo ye sure say the minority no eka no ene the imani Ghana anase imani Africa for kano eno beboa anase ye nya ne manenko wo mu kirem se obi a woye parliamentary candidate ewo manso nkwanta a wo pe MP adie no nani ewo campaign ne ho firi se wo pe MP adi esense wo be adwuma ne yie ama Ghana sikasema kon kanenti anka ye mpani pa foforo eye bone anase eye papa ye wi a ye no bedi ho enkomo apakan atena se latest from the world of sports. Stay tuned. The Yale News. Yansa mo bibiala John emo bibiala kwa bamfambra deal 106.9 FM kasafidie so ene dwade nwumre no nsia kasebo so mrewedo sa agudie mu nsama woso ayaboabo no abusia yede ba ne yede bedan na hu ne ekọ ene nieba ewa agudie mu nsampi na egu yampron so a yede eba Ghana agudie mu nsam a and of course nkrofon close de latest any exclusives no ne editie se wote ne di kanse ye ka no ena yatena se abusia yede eba miamede nsam na ba dia meje so no eya yesu aro share apakan GH the blessed kinebusia in 10 terms so mean si famna mention some na say emfam fifi emfam dia mention say emfam fi wafu zombie under 17 African Cup of Nation o akachinyame adoma ukuada edi animo on the 15th day of May 2024 na say na Laie Kingston Black Starlet head coach and Ekobisane say ne target a odiura this particular competition and say and see ne target and say obe taking one game at a time na obe make sure so obe dominate opponent we are on ni be share o se ne target kase and so obe qualify for under 17 AFCON na or qualify we are na for the wadwene trophy no. Our target to take it a game at a time, make sure we dominate every opponent that we meet, and then make sure we qualify. Since 2017, we've not qualified into the Under 17 Youth Championship. So that's our main target. And for me, I think the boys are ready. Laie Kingston, head coach Adema Black Starlet, national team no, and watching can one some from no, young fire in Chem O Kumasi Asante Kotokobobo Kono, Akache, na Richmond Lamte, midfielder Adema Kumasi Asante Kotokobobo Kono, na Wakasa area Fakotoko, youth team no, or saying the Niaji finally, Kotoko build a youth team, or say in the no, or beat is a Richmond Lantino, almost shall see
aseɛ edifi youth team ɛna ye promote om kakra no mabedu baabi omadu ento de no obeka che kotoko team na say youth team no omonye ne beboa team no na daachi bi no omanya players e dey free o kotoko so be you side na manager because toko I other teams they got me for one set example so go for CCR and by force of to play out one thing although so I go back over to be experienced players be and about a youth players na Richmond Lamte amananswa otwa so edi tuja se nanse bi no mo bobo no na result no enye lose ana omulusu after se omuko menhia koshia His Royal Majesty otumfo se tutu na nde no result no asesa edi amaomo eno na Richmond Lamte se mrewedu se oye player na usi akande makotoko ise unse kotoko no masa enya agrodi ene yedi wo se wo bokotoko ise oye serious na ode wakoma wadwen ene ohunam nyina no edisi akan erema kotoko osim na no mulusu no ade ba ko hunu se ehu ewura players no mu na mom sa hunu de ni obeka ne sende afri wo sometimes now especially kotoko a team ya ye ball in diabro so they be american e o interview go ye ball kotoko in diabro e was always serious so they obi bia ba koma wadwen obi bia oni pedia bia e ball kotoko and you know ana they met me work from say you know say free be share boys anymore Richmond Lamte midfielder Edema Kumasi Asante Kotoko Bobo Kono ana watene nkano na watwe no Ghana FA Cup semi-final 2 games na etoga bofa kwata no echi defending champion Drisasi ebo mekamienu emo timu baako ana afenso Enswaterman FC echi Legon Cities ebo mekapolpoli mienu emo timu baako ntimi no kase final no set bobo kwa feni Enswaterman ene bofa kwata no ene kwakobo we no Bono regional derby never so empire began after the game no coaches ne ekasaye Abdul Karizito after say bofakwa a bomb and so e come mu team back no or see on the day no na lack any players ne side or mu create a lot of chances or man to me and share I think when after every game you look at what has happened, sometimes there's something called an element of luck. So I would say today we didn't too much, the luck was not on our side. We created a lot of chances by putting the ball into you saw it. It's incredible. I can say, but I enjoy what my boys did. The fighting spirit came, especially the last 15. Abdul Karim Zito head coach Adema Drinsasi John Eduafo head coach Adema Bobo kwa efreno Tano Bofakwa na ono so kasai osini enti omutuminya nkunimdie no against Drinsasi NSA ne boys no ebobo with character and attitude osini boys no tactically no more disciplined enunti ana eboy Emma Bofakwata no ewini game no. I'm happy because the boys played with character and attitude, especially the latter part of the game. Pressure was on the team, but the boys stayed disciplined, tactically very disciplined, with character and attitude. And John Eduafo, when you say Africa Cup no, Ojia Okobo Africa CAF Confederation Cup there. Now what prepare na eno say die so the my coach bia so oberemo e final no waje no wakọ Africa ono so no ene no why ready so betumi age na wakọ final wasi nde no okọ prepare for final no win ya obekọ Africa na fenso no aka 5 games e wo league no na wahwe se nyama bekọ ye di ama no. Every coach's dream is to play and get to the final, win the final, of course, and get to the Africa. So it's every coach's dream, and it's also my dream as well, to play in the final, win the final, go to the Africa. So from now, we are going to prepare and probably meet them in the final as well. John Eduafo head coach Edema Bobo kwa ye freno Bofakwata no ana wusia wa tenenka enso ewona ye de wonsam Ediamanti FA Cup de sese set Bobo kwa ye freno Bofu Akwata no omone ende no Enswaterman na kwakoba ye hu 2 finalists no na ebusia ye money tew ewon krofon kroso na hu ne yakọ ene ne ba enso wa na nwumre no uram ewo Europa matches awodo ebeba so yemfa wonsam emfa ento anim dia yenwura mu ewo English Premier League no
na nyame adom na abo anwumre no nso ya bobo kwa ya friend Aston Villa omoni Liverpool na edi ebo ani sanso na 7 pm no uwramu ewo eye Spain bobo kwa friend Barcelona ombetna fie na omone Real Sociedad edi abo ani na uwramu ewo Itensia no ma me no kase one game abawie bobo kwa friend Lecce omatna fie ema Udinese akobo mekamienu a omo entimante yesi akana sima enkron Fiorentina enshebie ena bobo kwa friend AC Monza akobo mekaba kwa omuntumi entie uram awo Nigeria ebusia danwada ene yare betu anim say after CFF AFCON aseba omo head coach I friend Jose Pasero no mutually ne contract na ba wie no we renew and on empene for a party ways and am so amande no omo conform former player say ende no amunike omra na ombe head coach former ende Nigeria national team no kase no officially no ya pana wontuma bibia edida na kwamti Nigeria omo national team no omanya new head coach ende oba no ababe coach yede enwonsam edi amawa enye asem ketwa intinde no nyama edida na kwemu edima Nigeria omo national team na onso wehu ne ekọ ene ne babusia in the George Finidi ne won asem na make o new head coach edima Nigeria omo national team na wasign contract yapa no ontuma eno George Finidi ebusia yenyina George Finidi nsensem na yen sore so nani akachi bia entwa so emfoma me amedi agudie mu nsem no edi ebro na di ameje so no yesu ano de hye apakanjich the blessed king samde de akachi bia no Okogyeabour editwa so edi amom Merase apakanti mame emra wonchen se Ghana ni na wadaro ma yeni nkomo ebra so yin ye fe ne sofa na yenso fa asem ni nyina no ene se appointment a ye de ama wopani twene Akwadwo afoku a se wono and we managing director at the Emma National Investment Bank no ekuo ahodo mienu Imani Africa any minority in parliament echirim se pene no we parliamentary candidate Emma NPP ewo manso nkwanta enu nti nipa yi nani ewo campaign ho se wo pe MP di esin adwuma no ayede ma no nti anka yemfa ma nipa foforo me pa Ghana ni wo je ne sen 0534 0501 99 0534 050199 and 0593 40 65 65. Good evening. Good evening, Alpha. Shegelege. What's it? Simple cry. Shegelege. Yes, we nickname no. Shegelege. Young one. Me be anwedi. Enti o ha nkomo aye di a o be fa frɛ fa me ofa se omunne do be do me bi omunne ya brom anti se wo kire mu a obi a nya de opa o mpakuro mu tire mu ntan koton ni ai omunne do mo pa obi a nya de opa o mpakuro o chokwa uti o sha ne koton di enti madwai ya ja ofa me ofa se be ni e adia sisio agen kotoku adwo ase bibi a hye wa fa ma fu dodo me ha so sa ma tlaw sa ya mi san kan ene de mi sa kan ene de wodem se sua de choba ma fa hu ye mi kurekurem sa kwada ni mpoku a mi de mi fe wa bi sa wa tikete na Ghana for the ya blow mu sa te se obi an ka do beka ya monitor nkofo pi no a ma me wa fa se nie Good evening. Good evening. I don't know. Na dia mai mo kwa mai ko nsia mu ana. Ko me ko ya to asuse ma fo ko sie funu no. Dia mo baby amonya ya monitor mo na tisi mu so ayde mu beba. You put Obianka, the whole chairman. You put Obianka, the whole chairman. Na me strike a bresimu. Me monitor ko fo bibiri. E me monitor mu nyina mu siwi a me dia kwa urade anim. Na fe ya fide nya me betuma ye obritie mu. Na se etisi usu a ya do bebreme. Ana woni me kasa na wa ya twom kakra. Ai ma twom kakra fe de we de ya ye die. Ma fa so ma mentie we. No fa. Yey.
Tell my ultimate when you know share to him at the same time. Joy campaign, managing the campaign, and guy manager, you manage to. So, it's not campaign of big guy and I make it man or making your mind before. Mo medas ya chapela tu for why? Yeah, say I go so. Mo medas madway. The party yega ododo wa fa Okogyeabour. December da ko wa be fra ma no. Wo dia wo bone. Bone. Program man na pesa wo de boso ba ya se ya makwan ye mu bi do me se ya makwan. O pele. Ma mintie we. Medas nyame shira wa papa. Oho Ghana ha ne akwaye ne se. E woni nyansa na woni sika. Ya nya e de wa se na ya adwuma. Don't say Nyanka Domukuma canon Kayasa. But it's an Ghana have Dudu Neka Sama, and I said, Dudu need your Momani Suninti. Eh, in Castle can animal. Also, Enco baby. Bye bye. Meda se papa, good evening. Papa, me wa fast majo so sa kwade. Community 11. Hey, say woni do me plateau for no ho. Ofa emba no. Kasa chire wo. Ofa kasa chire ma no. O ma hedai. Ofa kasa chire ma no. O ma hedai. O mo pese o me je boss. Jira ho. Say woni plateau for na de amoko hu nie. Enie. Shegelege. Yes we nickname no. Shegelege. Yanware. Me bia no adi. Me ka shegelege wonye so no. Shegelege yanware me bia no adi. Enti yase mo ko ho watama ho pa ne plateau ho. Enye se mkitwa. Ma mintie we. Ofa. Me friends koko asem na me kankana mti. Asem na me. Da binya no so de tu dwa. Empe na mada. Eni empacho na obekwa asa ba me da sipi wo pele ma hwedin a wo beto nsa ko achi ekoso wa asinifo. Bra menya we 0534 me yare kakra 0534 050199 0593 40 65 65 ebi mo kire se da bi appointment with the adabraka e sika sem wo ko hweso enu ntisi wanya full concentration ya ebe hadwen madwe ya jofa me wa fast be nie ofa si ba ko pa makabutu se fe metalimu ma mentie we ofa afi kwa de nyo pe gyo munya mai don pe dia munya pa ya brom dodo de ofa ma mentie mi ba ko na be bi fama nai obi promo soka o won taun adwaju Michelle pa na ko enhia no non to spa enguni pie so na mentia mi ire oba comfort hey benya na nka bibia mi me dase pa monchia cha amere no sa na ye wa ha ya monitor etismu so a ye de mbeba 0534 050199 0593 40 65 65 ebre we so a ye friend sofa na yen sofa asem no de ade amam ni nyina no ba ku bia isuso se we de Ghana fo mo kira mo adwen ye no yese mo nkira mo adwen ebi nsida agi krom ha anifia ha ma adwen yaga bokoriye nyame adomudin de self frame frame me so nkira ma adwen ka wodin de self frame pa chawo me seremo bra na o mampanyi ku 40 akonwa so no se akwati ndum na o bank manager ana yeah ofi bra o be pre obinya mpia o mampanyi performance appointment afi ono ankasa be ye o mampanyi o be pre o mampanyi egwa so bank manager ana ja me ba chawo say me yi wa no dada na afi adentina will be so pre empiro bank manager no dey NTB da DLFM 106.9 na you will be there no tino on fan position to answer be pre MP and I said you on open operate bank manager and our party be party mu a said MPP party no be ni wa wo mu a or bank manager and our one company na our head o mu nyina na ya say so MP the company na eguo and our MP the bank manager ya ton ana eguo this will be e woni mde e control adwuma bi
na opesa be ya manwa enti se oni tuni so ya sa de na na e bia ne bi ni NDC fo mu enti ne bia omo kan sa no enti no de mi hunu funso bia but enya NDC fo nkwa na e ka Imani Africa fo nso aka bi no manu abrim Imani no so ya NDC ni onye manu abrim no yentimi nyina so nka say Imani fo ya NDC fo mpacho yentimi nka no sa madwe ye ni evidence ofa gasta ka so temkura mo me ofa se be ni e Becky that's a sound Becky ma menti o finsa wem na mbe bi o mo yom poko mtwamuti kranka ho o muntwa ngotoni ngotoni kran entake o muka I see me da se papa ebusuamenti memfa afrafo no ebiem mama memfa ensi hanom ye frɛ ne sofa na yenso fa ensem na ede bre wo no emu odu ti se wo hene apakanti obi ya sofa na emu atimi aye ha DLFM ye betimi ne yetiefu aye ewo ye nwumre no si akase eboso no ana ya ye yeda mo ase mo amutimi frɛ ye mo amontimi amfrɛ yeda mo ase pa Kofi Taylor de ko Facebook no so ema wonya bi hwɛ yen wo Facebook no so ema won so kyerɛ mo adwen yeda mo ase akenkan fom yenu edi amaje so eye gangster cat ya mitenkura ensanwa mu nkura ekura kronkron wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy yada mo nyina sio anwumre yi ama mo nyina mo anitie na ye so a DJ Hitman wode awoso ebetoa mo so fiti sabre kopim se nondu ebebo na wonya ti we pe na kyesa Hitman ana eba no opele mame uko mia wase nofu mame oh mame me na mibusa na sema mama mame me pa chao na ma atwum kakra na mabo ana me da me ho akomachi no wabetina machi na msa ko so nufu tinese bia wo na mada sheda na mada wo ba ya no wo huni no mada na mada ana obaso so menufu si wase ba na me de me ba ma wo na me wo so menufu na mada DL News.